burya yahise akerera umugore ijosi rikajya hirya ku buriri agakeba n'umwana urwo ruhinja ijosi rikajya hariya agahita atwikiza udutambaro ubundi yikingirana mu nzu kugeza igihe abantu bahururiye akanga gusohoka. Yatemaguye umwana mutoya w'uruhinja wari uri mu kwezi hagati y'ukwezi n'amezi abiri. Ni inkuru y'agahinda, ni inkuru yashenguye imitima ya benshi, ni inkuru yahamuye abanyarwanda benshi cyane. Iyi nkuru abayumvise bose bahise bagwa muri koma, natwe dufata iyi nkuru twarize turangije twifata ku munwa. Iyi nkuru yarishije abanyarwanda benshi cyane, ubwo na polisi y'u Rwanda ishinzwe umutekano yageze hano nayo irarira isuka amarira. Urwego rw'ubugenzacyaha ruhageze narwo rurarira, inzego z'ubuyobozi zihageze zifata ku munwa. Agahinda ni kose kubera urupfu rw'umugabo wishwe urupfu rubi cyane, akaswe izosi ndetse barangiza izosi rye bakaritwara kugeza zisa abaturage ntibarabona izosi ry'uyu mugabo w'imyaka 60 yishwe urupfu rubi cyane bamukase izosi, dore ko abaturage babonye igihimba kimwe cyo hasi kugeza izi saha umutwe utaraboneka. Ni mu karere ka Gasabo, ni mu murenge wa Rusororo. Abaturage bari mu gahinda n'amarira bitewe n'urupfu rw'uno mugabo yapfuye urupfu rubi cyane, urupfu rukabije, urupfu rwareshije benshi, urupfu rwatumye bamwe bajya muri koma, dore ko abishe uyu mugabo bataramenyekana. Ubugenzacyaha buri gukora iperereza kugira ngo hamenyekane ikishe uyu mugabo w'imyaka 60 akicwa urupfu rubi cyane bamukase izosi bakaritwara barangiza bagasiga igihimba. Uyu mugabo yishwe ajugunwa mu ishyamba, dore ko umuturage wabonye uyu murambo yaragiye guhinga mu kabande nk'uko bisanzwe, arangije abona igihimba cy'umuntu. Abanza kugira ngo ni umuntu uryamye, koko yabanje kubona amaguru agira ngo ni umuntu uryamye, nibwo rero yaje gusatira gake gake avuga ati ariko kuki uyu muntu aryamye mwakano kabande akaryama gutya. Agiye asanga umuntu nta mutwe afite, ni igihimba, amaraso aruzuye ni menshi. Nibwo yavugize induru aratabaza inshuti n'abavandimwe, n'inzego z'ubuyobozi z'ubugenzacyaha buzita ziza, inzego za polisi zita ziza, inzego z'umudugudu zita ziza, abaturage bahita baza barashonga bamwe mu bahageze mu muryango wa nyakwigendera bahise bagwa igihumure bitewe n'urupfu rw'uyu mugabo w'imyaka 60. Uyu mugabo apfuye asize abana 3 agasiga n'umugore, dore ko ngo asize n'umugore wari utwite inda y'amezi 5. Bivuze ngo uyu mugore agiye gusigara ari umupfakazi. Umwana agiye kubyara azavuka atazi se. Ni kwa kundi umuntu abyara ukumva ngo umwana ni ikinyendaro, ukumva ngo umwana nta epfo na ruguru agira. Uyu muryango waryaga ruko wiyushya kuya. Uyu mugore avuga yuko uyu mugabo yakoraga cyane kugira ngo umuryango iwe abana babone icyo barya, babone amafaranga kujya ku ishuri. Uyu mugore nta kazi afite, akora akazi k'ubuhinzi. Kubwo amahirwe bafite inka 2 zizakomeza zibafashe mu buzima busanzwe, dore ko bamwe mu baturage bavuga yuko izi nka bazihawe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame muri gahunda ya gira inka munyarwanda. Nibwo zino nka bahawe inka imwe bagenda baziturira abandi, birangira rero bagize inka 2. Niyo mpamvu rero abaturage bavuze ko izi nka ziraba ziri kubafasha mu gihe umugabo wabo yapfuye. Ngayo nguko rero aya niyo makuru yumvikanaga mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo. Ni iyi nkuru y'incamugongo, ni iyi nkuru yahamuye abanyarwanda benshi cyane, iyi nkuru yashenguye imitima ya benshi. Iyi nkuru natwe tuyumva yaturishije, turangije twifata ku munwa. Nkatwe twari turi kuri tele turi kureba iyi nkuru, twarize turangije twifata ku munwa. Inzego z'ubuyobozi zagize zifata ku munwa, inzego z'ubugenzacyaha ziri gukora iperereza kugira ngo hamenyekane uwishe uyu mugabo akaswe umutwe, akicwa urupfu rubi cyane, akicwa urupfu rw'agashinyaguro, dore ko bamwishe nabi, bakamwica urupfu rw'indengakamere. Buragukata umuntu izosi umutwe ukawutwara, icyo ni icyaha kindi. Iyo ufashwe urahanwa bikomeye cyane, kuko iyo ufashwe uhanishwa igifungo cya burundu. Kugeza zisa rero ubugenzacyaha buri gukora iperereza ryimitswe rifatanyije na polisi y'u Rwanda ndetse n'abaturage batangire amakuru ku gihe. Ngayo nguko rero nibwo bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajya umenya byinshi dukora. Umutwe w'uno musaza w'imyaka 60 nuza kugaragara, turaza kubibamenyesha. Umugabo wishe uyu musaza w'imyaka 60 naza gufatwa n'ishami ry'ubugenzacyaha turaza kubamenyesha, ariko turizera neza yuko abishe uno mugabo bari buze gufatwa bagatabwa muri yombi. Nibafatwa ndaza kubibabwira, nibadafatwa nabwo ndaza kubibabwira. Ngayo nguko rero mugumane amahoro ya Kristo. Ukore subscribe. Nge mwumvaga nitwa Kidasamura, urwego rwo tubakora rugakonkoma.